Muhuri biashara Njeri uri gatagati-ini ka ngucanio ya maguta ma muigana wa ciringi bilioni 17 ni ateterithitie maguta macio ni make mugaru na uria kurerikana ni ma kambuni cia Garana Energies na Ramco aria maragucaniria no mwene maguta macio. Kugerera wakili wake Clifford Beta, Njeri ugite ari na wira wa kuonania uria agurire maguta macio gukwagiukirira thirikari na kugereda kumutunya thithino yake. Yes. Chirichiri na ndio akaniambia mafuta sio yangu tena, mafuta ni ya kampuni inajiita Garana. Kaambia sijauza mafuta yangu wala sijasaini mkataba na hiyo kampuni inajiita Garana, kwa hivyo mafuta ni yangu. Ndio akasema haiwezekani na nifanye kwenda kwa CID headquarters kurecord statement na nikafanya vile. Obeta ni ongereire kuga Njeri ni arahetwo mukana wa kuragwo akorode kweheria ciro ria handite igoti-ini wigie maguta macio. Ndio nikaomba za kuambia tafadhali msiniue, mimi ni mama, niko na watoto wananihitaji. Akiaria nja wa igoti ria Mombatha na mawakili yake matongoretio ni Clifford Beta, Njeri ni atariirie uria anyitirwo migwate mathaa manini thutha wa kwandikithia ndumiriri na maabitha a borithi cia uthuthuria giikaro-ini kinene gia Kiambu Road kana ga kiumia kihituku. Ofisi nyingine tuandikishe statement nyingine, lakini kushuka chini nilipata si ofisi na nikaigizwa kwa gari, nikauza mwanipeleka wapi na ni usiku, na mbona mumenitenganisha na wale wengine tulikuwa na wao ambao walikuwa mawakili. Wakasema hiyo haiwahusu. So tulianza kutoka kwenye mlango ya CID headquarters na nikaona tumeelekea njia ya kwenda Kiambu. Njeri ugite thutha wa kurutwo giikaro-ini kinene kia DCI ni yoririo kana ni kuri dawa huthagira, na thutha wa guthiururukagio nduma ya ingina ni athamirio kuma ngari-ini iria ari na agikirwo ngari-ini ingi ari muhumbike maitho. Ndiambiwa ni surrender simu yangu na nipeane password na nikafanya vile, maana niliomba kutio sheria. Ni ongereire kuga athire kuhingirwo nyumba-ini tiganeirio githaka-ini gia Karura kuria arahungagirwo mahuria na ngiritwo ni andu mekunikite nginya maitho na kuria araheirwo mukana wa kuragwo. Wafisa wengine walikuja na wakaniuliza maswali ya kwamba niseme ukweli, na kama hamna ukweli maisha yangu itaisha hapo. Nikamwambia ninaambia ukweli, mafuta ni yangu na nimeleta na niuze, na sina mko na document zote na evidence mpaka ya refinery mko nayo. Njeri aracokire guthamirio ceceni-ini ya borithi mwena wa Embakasi guku Nairobi kuracemanirie na wakili wake undu umwe na andu a nyumba yake mbere ya kurokio igoti-ini kiroko kia umuthi. Miario ya Njeri ukite thiku imwe tu thutha wa murugamiriri munene wa gicukiro kia meri kia Mombatha Captain William Ruto kuga maratathi maria Njeri ari namo ma kuonania maguta macio ni make ni ma maheni. Andu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.